Mayam hajik aina laiba mafam asi Pallel hariba Technopol district manung chana laiba Pallel hariba ada laiba Terefai khungang khuladu dani Terefai village saida koi handak koi ge high tech medical college and hospital ki Licypriya Fellowship ki makhada BSc Nursing tambagi khallaba koi ge dugumba Maring ki chanupi haitare Maring ningol Shangkhubi gi yumdani the Shangkhubi je Mayam na toinang bodo tribal ST amta khande michang mikhai nai khaibado koi handak ki ju ST around taret kumba khali sa phami ja koi Shangkhubi gi father haitare sina Shangkhubi gi mother Shangkhubi gi grandfather sina Shangkhubi masani mase Maring ningol haitare maning leisabi haikadra ama aduna ai gi di Maring student chanupi tare ai di Maring je mang sei ju moi hung khali adaga handak su maga thara di mari manga di surani aduna mana kan hawi de no mayamba adone ina asi lai se Shangkhubi ga ju unaraga khoina singna mayam da khangani ngi je Shangkhubi ju Facebook ta video thenaraga nang ju lai natro smaina mayam da lai ra ba imung manung phium na tei cha da bo koi 12 loraga lai makha tam da ngam da bo oiro mayam sing je smaina video jigi medium na uraga laaga khoina ngam mateng kari pangjaba yabage tomate afa fa bangang mayam 12 loraga lama khangna mang leibje lising da lei haitare le kai khul khuding da aduna khoina sumbaji angamba level katang sogona widam ta ase khoina lakpani sama khoina aduga khali bangang sing chu chu awa baimung manung ngata ni haitare yamna nungai phaba pura dolon building awa awa saba masa masum da khoi khande sei gu haji boda ngang khali basi chani rom su jale haitare khoina sumba Licypriya Fellowship kim khada medical line da engineering line da tam thari ba MBA line da thari ba singse Lorena foreign da to country kya da thari angang sing ado Shangkhubi nang sumaina so Licypriya foundation gi makhada sumaina ga nang BSc Nursing tambagi selection ga phanguje nang ni chu thade natra ado yam most lucky ni ko maje hana koi BSc Nursing gi sit leramde ada mana takpan badagi handak se koi chairman sa ina takpane mu takpadai di luckily mana 15 seat offer tore koi manipur gi na high tech ta koi gi Balaji medical college te locate to bire aduga Hajina Mumana sit kra ngang waiting the level moi chom sami na lei bai thar hajik se 300 400 waiting level je khang pressure je handana bana angang kunthra gum thajida na handak se muk tawri adada Shangkhubi na smaina ga smain thaja na hana sum khanbra ma palam daga like tam chani kaina thajade surprise of the hoi adagi tamduri ju tumnagi nursing college chamba pangtam tambado na te building of the medical college tong tamdui ni the medical college ta sit am phangwa jam precious way haitare ko haji matamda lakh ani hum yam sangna ni sangba da pisai sang da na haiba tare amaina semester da ko na sing ma lori dil pal sing uthagi sang khatani belu je ko adumaina affordable hin ba emission khangde am ba khon Licypriya nom tawre burden je loi lokthok pi bani family sing da effort tong na bangang sing maroi na lai ba sing ju khoi na ngam ba tha bu khana bani haitare ado sum Shangkhubi na Licypriya da ke hainingi sum powerful feeling je okay yang grateful I am from the dia de chi ani mam ba batung da smaina BSc gi selection phang ba se ai ngat na dia di mi chama hena abi form tha bala e khange u adu da ai on sumana hsibadu na ship bi ba ha se ai on yam na grateful ye adu ka Hadi, I know it's a good college. Hadi, Manipur da tambaga, Mapani tamba, same kid and the any tamdom mapamse college plus hospital in our. I'm not. Has a day. The college, child with the pang has a day. Coconut. So you are the most luckiest. You are blessing by the God. By the so babadi ke haining ye sana pina smaina ma pan daga like tam tha ni kan khalam bra hana expect or bra ai na budi dum khanni khan ko hoi ai na sana pi se sum tha ye se wa khan le se Licypriya sponsorship phang mai se yam wa khan ni su yam hoi mai family ni su yam mai future further study say hoi chan ping nam hoi hoi sum hodna ga phang ka se yam hoi Licypriya sponsorship hoi phang ni se
mana sponsor tawse maangsu yam thanks oina haijini hoi hoi thank you mama di ke hainingi ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯪꯕꯁꯤ ꯁꯪꯈꯨꯕꯤꯅ ꯐꯪꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯞ ꯐꯪꯕꯁꯤ ꯑꯀꯨꯝꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯦꯡꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯄꯥꯝꯃꯨꯕꯗꯣ ꯈꯜꯂꯒꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜꯗꯀꯣ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯝꯁꯤ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗꯁꯨꯀꯣ hoi ya aduga Shangkhubi je koi scholarship tha gap leiba yate ati rule mayam lei ko government gi jo adubu koina foreign scholarship scheme mana ma julai Licypriya gi khutang da pi undergraduate scholarship program ka nearly 2 lakh sam su koina support to bai tare financially parents the burden je remove to bi bai tare adai ato to pa scholarship mayam julai reliance ki khande to mayam jo koina pi na ba mo do honari ha tare ma je pura free of cost dum tamba ya na mo na sinbi ba ha tare ngang sing tami ba koi Licypriya fellow phangi ba student ayam khudimang ni ko haise aduna hena hena PG ga tawraga master ga loisalaga leitana heng teaching line da professor ga wena natra natra ka nuna haina afaba nurse ma haitara mayan na maming chatpa khogi Florence Nightingale ka haitaina maming chatpa smaina mayang ge seba tawba humanity service tawba ngamba sona ju pina bi voice no ko thank you so much thank you for the warm hospitality mayam yung sana mayam se aina tawro no hai mayam doctor le sa ba ngamdre thank you so much uncle auntie thank you sir Thank you.